Dear Mr. Longley. Mabalin ka di akaduan na kinton bigat? Total, Sabado mo, China. Sige, kasarado mati karinderya ni Antik apag side liner, iti Sabado kan Domingo. Apag isungarod. Awisan ka, taag kasarti may isang antik. Awan ngamin kadok amapan. Okay, day talagayam. Anya nga oras amapan taayan. Ijay taton ang mga aldaw. Ah? Okay nga ron. O sige, dagasan kan tulatan ijay balayo. Bunggan samat ngamin ti kasar ni Antim. Nagado a tao. Wan nga rod. Jakmot ni nang nama kastoy gayam kaado ti tao. Ay, Erika! Oh, James! Ada kamat gayam dito insan. Asino ti kadwam? Kadwak ni Papa. Nga matay di abanda, makininom. Ay, wan gayam. Iso ni Sheena, best friend ko. Sheena ni James, kasinsin ko. Hi, Sheena. Hi. Managbabayin sa mo to'y kadwa minsan. Ha? Ala, mapangkaywag tugaw iti deji alam saan. Tasyak timakam mo, amapan mangala iti makan. Alaman nga rod insan. Kati, nagado a tao. Dito iti pagtugawan ta. Dito mo timbaga ni insan James sa pagtugawan ta. Kapin ano ni James tinagkasal? Anti na matlaang. Ni mother ko, kanti mother ni James, agkabsat. Inaudi mo't akabsat dati nagkasat. Ngam ti mother ni James, awan ditoy, ada iji abroad. Ah, kasta ka di. At tuwin ti makan. Ay. Ala, mangan kayon. Oh, apay ada kami laang timangan ngay. Nalpas kamin kan ni papaanangan. Ala, mangan kayo kit din. Di kagbabain, Sheena. Amom ka di. Nagpaiduma ti pintas mo. Ah? Bulero mat gayam ti kasinsin mo. Saan abulero dayta? Agpay sumat kami ti bagbagana. Kanam mo? Italaang anangag kong ada babae at dinayaw na ti kinapintas na. Ah? Buli ngamin dayta kasinsin ko. Uy, madiday ta nga ibagbaga minsan. Ang mga nuan niya pa'y ti panunutan ti gayim mo. Agpay so ti ibagbagakan niya. Ala, mangan kayo kit din. Ah, dito kayo pa lang ah. Tainak mangala iti direksyo. Amom, kursonada na ka man ni James akasinsin ko. Pagkunaaman. Italaang ang nakita ka nag-interes iti babae. Basketball player iti pagadalan da. Ado ti ag-crush kan kwa na. Saan na matapanpansinan ida? Sikat nga rod iti pagadalan da. Wan, ngam ti pagbilibak iti dayta kasinsin ko. Naabilidad, uray iti abroad ti ayan ti inana. Amo na ti ag-sideline. Kaslamat lakan ka nga nalaing ka nga ag-sideline. Kayat na ngamin nga da extra money na akanayon. Imbag tapalubusan ti inana. Maragsakan payket din ni auntie taam mo kano ti anak na ti agtrabaho. Amo na ti rigat ti agbiro kiti kwarta. Agyaman ak Sheena. Tay manugod kang agkita ta. Namiss ko nga mintimangan iti dayto a restaurant. Dito iti paboritok apang panganan no adda kwarta. Ha? Agpada tagayam. Bagman, tasanda ka abiro ka ni Jebalayo. Siyempre, orasan ti panag-aawid, manipod school. Laking lola ak ngamin. Saan ang na-istrikto ni lola kanyak? Tiyan muna, adda raket ko. Iso asa anak pa'y anagawid. Sika, saan da ka abirukan? Ni papalang ti kadwa ka. Alas 7, asumangtot ije balay. Iswarum bang asakbay nga alas 7, adakon ije balay. Ngamsaan nga istrikto ni papa. Basta't importante, agpakadak. Nukasta, agpadata. Ngamin, saan mat ang na-istrikto ni lola? Palubusan nak iti amin na kayat ko apapanan. Ay, numalpas ta amangan. Sa dino ti kayat mo apapananta. Awan matang ti kayat ko apapanan. Sika no adapay kayat mo apapanan. Sige, sumurot ka niya kan dun madamdama. Tabuyaan ta ti sunset. Kalpasan na, itulod kanto.
Apay nga italaang nga ibagam, arimwar kayo gayam, iti kasinsin ko. Anya day jay, date? Uy, sana? Rinabiing amin nga agchat kanya. Idi kon, inawis nak amangan iti paborito na kano a restaurant. Dinamag ko no sa dino. Iti mat gayam paborito apanganan, iso nga'y manugot ha. So, getting to know each other kayo, kasjay? Kaslakas jayan. Ay, sus! Niinsan ko gayam ti type mo. Idin to tanong ni Joseph, di mo panpansinan, oray na bayag na kan awisan ama panmangan. Ay, jakman amo. No apay akas la komportable ak no ni James ti kadwak. Astig ngamin. Kun jay tipo asaan nakaabaybayan. Di mo ibaga nga, in love kan? Ah? In love agad? Saan mo't nga aram? Friends kami lang niya. Makitkitak namin kadagiti matam, nga in love ka, girl. Nagtala ka man. Tama nga numakudot ka. Mabalin mo matgahan ti Romar. Ang apaya ka namin nakapayan no agawisak. Ah? Ay, kwa. Pasensya kan. Ni James ti Kursunadam? Ah? Saan mo't nga iti dayta? Kasla mabainak amang paay. Gaputa kasinsin ni Erika. Sapay ko ma. Taddan to mo't oras mo kanyak. Inton awisan ka manan ngagpasyar. Joseph, jakpay ngamin kayat ti sumrak iti relasyon. Sika, agar-aram ka. Ngam ni James, saan nga agar-aram? Ha? Friends kami laang. Inawis na klamangan. Ha? Siyempre, nabayag mat sa anak anangan itirwar. Iswa si Muruta. Saan mat aday-day dyan? Kastaya? Sige, maawa ta. Ang sa anak lata maawanan itinamnama. Kat ipalubos mo ko ma. Nga agaramakan ka. Mabalin ka di nga awisan kayo kan ni Erika, intun malpas ti klasyo. Sa dino? Ijay balay, birthday ngamin, kat adabasit sa gana. Apay adi mo yung bagbaga. Tapno nakagatang ako maiti regalo kan ka. Umanayin ti iyo umay mo, kas regalom kanyak. Sika talaga. Basta, namnamaag ti iyo umay mo ha. Amumutan ni Erika ijay balay, isong agkuyog kayon to. O sige, umay kami apaman amalpas ti klase. Unak no ado ti bisitam, basit lagayam. Dagiti lang importante iti biyag ko ti inhawis ko. Ala, umay ka. Yamam mo ka ni Papa. Saan nga ta nakababain? Saan? Yamam mo ka kas may sa agayam. Saan a girlfriend? Sika talaga. Puro ka kalukwan. Sige man lang. Papa, yamam mo kanda kayo ti baro a friend ko. Saan nyo pa nakikita? Iso ni Sheena. Sheena, iso ni Papa. Nice meeting you, balasang ko. Nice meeting you, sir. Ala, mangan kayon. James, si kanti makamo kadakwada, ha? Wan, Papa. Oh, anya ay ti feeling nga inyam amuna ka, kan ni Papa na. Saan ka man nga OA dita? Para yamam mo laang. Anya nga'y kumatirumbang amarit na. Saan ka kadi amakilkilig? Agner-nervyos sa kanya. Ha? Apay mat. Ay, jaka mo. Kasla pa nagrit na. Adda madi nga ibaga ti amana. Anya kumamat ngay. Saan anaunget ni Papa na? Nagsingpot tupay kadagiti parkada ni James. Kasta ka di? Wan, saan anaturad ni James amang yamamukan ka, no amuna anaunget ni Uncle? Apay kasto matan ti marikrik na kini James. Naragsakak no kadkadwak. Mailiwak no saan ko ang makikita. Anya nga ta daytoy. Daytoy nga tatibag-bagada a puppy love. Ay, ada ng text. Ni James. Good night. Thank you, iti umayo. Reply.
awan anyaman na. Good night, Mat. Kan happy birthday manan. Isan kon. Diyos ko, no anyaman day ka marikrik na. Da kayo lang kumanti makaam mo. Sabi ko ma, tasaan ko apakaisag makan. Tulungan dak na niya tirumbang nga aramidak. Uy, nagreplyan. Kaya ko makita tamanan ijay restaurant apang pangananta. Inton bigat no malpasti klase. Ha? Ada kayat ko nga ibagaken ka. Ay, replyak. Sige, see you. Aday ka, naisan kon. Ay, maturog akit din. Itatadatan dito eh. Anya di ko na maibagang kanya. Sapay ko ma, tadi nakagura. Anya ngamin ayat ibagam. Ay ayatan ka, Sheena. Ha? Apenas daw ka. Saan ka kadiya mamati? Kwa? Da kadimot panagayat mo kanyak, Sheena. Aklonak, James. Adamat panagayat ko kan ka. Nukasta, girlfriend ka nga rodan? Sige, girlfriend na kon. Anya, sinong bata mon adagos ni insan ko? Wala, nabayag mo't nagkadkadwa kami. Kat magustuak mo't ugali na. Kan itinabayag apa nagkuykuyog mi. Nariknak mo't nga agayatak kan ko na. Hay, sika talaga. 17 mo pa'y laang nga maadan boyfriend mo. Si kamat. Diyak mo't nga namnamain ang makarik na ak iti kasinsin mo. Kat, anya, tirik na ti adda boyfriend na. Diyak ka mo. Basta mayat ti adda ka text na. Taadda mang tetext kan ka iti pinigat. Kan, sakbay ang maturog ka. Ay, kaano nga tamot ang mapadasak ti maadaan iti boyfriend. Kat, sung batang nga minon ani George nga agar-aram kan ka. Saan ko akursunada day chay? Nakalaslas to. Apay ang masapol nga agpakada ka kanya. Kat ko namad akakabagyam ti kadwam. Siyempre, ibagakan ka ha. Tama nga nubiro ka nak. Si Mangtod ngamin ti kabsat ni Papa nagapoy di abroad. Kat agpauting. Ay katwan mapan ka tapno makaaliwaksay ka. Ngam, may mayat ko man o kadwa ka. Mabainak. Pasensya kan no saan ta matuloy itinagtulagan ta. San abalay? Bumawi akto inton sumang patak. Wan, di nakpakadanagan. Basta agan anad ka ha. Wen, sige nga Rod. Tagrubuata kon. Sige, bye. Apay parparbangon nga umawawag ka. Makaturturog ak pay laang. Kan, mabitlaan. Agsangsangit ka? Ada nga midakas adamag, Sheena. Anya dayta. Pawid ka nun da insan ko, anagapoy ti outing. Ngam, naawanan iti preno, tinagluganan ta. Kat, may ni insan ko kadagiti natay. Anya, agpaiso ka di ti bagbagam? Sigurado ka kadi, Erika? Dinamag ko mismo ka ni Uncle. Kat, uwan ka no. Diyos ko, anya day tadamag. Kasladyak pa dyan nga awanin ni James. Kasano akitan? Apay pinanawan nakmatan. Nagsaor matan ni James. Kalpasan na pinayat nag pinanawan naklatan ngag may maysa. Apay!
Aging gaita, marigata nakpailaeng nga ag-move on, Mr. Lonely. Sunset idi, tikay kayat may abuy-buyaen kini James. Katunggal madanon ti malem, kanayo nak amapan iti lugar nga ayuyang mi. Agyamanak, iting kay panang idrama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Sheena. Sheena pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, rumbang laeng nga ag-move on ka. Ubing kapay, ket adupay tinasaya at amabali na mapasamak iti biyag mo. Adupay ti mamamom. Saan amabalin nga agpaitali kalatan iti kasta a sitwasyon. Buano papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Sheena, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Tip-tipida. No kayat mo ada extra akwartam. Apay adi naktuladan. Ada sideline ko. Wen, urayak lang ti awag dagiti nagaplayak. Imbagkan ka At dalang aroden mabalin ti pamilyam. At dapay sideline mo. Iso asaan mo a problema ti kwarta. Lukas ta, kayan ayat mo ni Ron? Wen, Marie. Sigurado ka ka din kan kuana, Cheryl? Wen, napanagnagakmat nga ay ayaten na. Isa sinong bata kun Okay, adakan ka dayta. Laglagi pam. Narigat ti ma-heartbroken. Apay, ada ka din experience mo, ha, Daisy? Awan pa imat. Ngam, adda amok an heartbroken. Asino mat? Classmate ko idi high school Ha? Nagubing matan ana heartbroken? Siyempre, na in love. Ay, kaasimat dayjay a classmate ko. Iso asi ka, Cheryl, itatadan boyfriend mo, saan mo nga ayaten iti sobra-sobra. No di mo kayat, sobra-sobra mat asakit ti mariknam. No kas pangarigan tamapukaw mo. Siyempre,
Saan mo ang maibagatigasat? Wen, teacher. Expert kan iti kakastaba, naga. Ay na, isi-share ko lang kan ka tinapaliiw ko. Kasano, naawat ka din iti ko naman nagaplayam iti trabaho? Ay, saan nga rod? Saan da pa'y mat nga imawag? Iso nga langanan siguro? Saan ka maawanan iti namnama? Padasa man ti agaplay iti sa bali. Maawat kan tulad ta. Day tati kayat ko ken ka. Patpatib ka rama ka na yun ti pakinagam ko. Siyempre, asino kumangay ti sa bali ang mga ramin iti kasta? No di siyak, akaayan-ayat mo? Agyamanak tasimang bay ka itibiyag ko, Cheryl. Sapay ko mga rod, tasaan mo to pagsakitan tinakam ko. Apay ko mapagsakit ag tinakam mo. Anya nga iti ambok nulukwan nakto. Si kakid dimet. Apay, anya ti pagkit-kitam kanyak. Mangloloko? Saan matkit di? Ala, umay ka. Mapantay ti school canteen. Cheryl. Wan, amok. Awan allowance mon. Saan ka amadanagan? Siyak ti agbayan. Mababainak kan Cheryl. Ngam di ka madanagan. Into na danton kwartak. Itintong inginaan a restaurant ti pangipanakan ka. Ha? Kat siyak tumat ti agbayad. Okay. Lagi-lagi pagto akanayon dahita. Saan na bale? May satawan lang Agradwartan. Bili ba ka talaga kan ka, friend? Na-inlove kan samot ten. Agasam day tangay. Tunggal ada date yo kan ni Ron. Sikat ti aggas-gastos. Anya ngay nga ron, katawan mo't kwarta di tao. Bumawin to mo't ay, ito na da kwarta na. Kan may sa, siyak ti mga awis kan kwa na arumwar. Kaya't ko ngamin akanayon ang makadkatwa ni Ron. Ay, di mo unay, friend. Numaamon ni Daisy akas tati aramidam. Kakaasi kan tumanan iti sermon. Iso nga rod asaan ko nga ibagbagakan kwa na. Si kalaang ti pangibagbaga Papa, saanak ang makaawid ita. Busy ak ngamin diti pagadalan. Kailiw ka, iha. Saan kayo ang madanagan, Papa? Inton mawaya anak, agawid ak matlaang. Alaman nga ron, iha. Erwar mo tulang nga rudan ti kwarta nga ipawit ko kan ka. Agyaman ak unay, Papa. Awan anyaman na, iha. Basta say-saya atam ti panagadal mo, ha? Sana balay. May salangan atawan, ag-graduate kan. Wan, Papa. Saan kayo ang madanagan ta makagraduate ta? Kumusta ka, Cheryl? Oh, Patrick, si Kamad Gayam. Mabalin ka diti makitable. Awan ka di kadwam? Sige, agtugaw ka. Awan ka, Dwak. Apay asaan mo kadwa ni Ron? Adapay class na. Kat kumusta kayo maten? Naragsak ka kadimot lang kan kwa na? Wen, sa anak nga agbabawi, anak ayan ayat kan kwa na. Amom Cheryl. Aging gaita. Ay ayatan ka pailaang. Patrick, lipatin na kon. Nagadumat a babae dita. Sikat ay ayatek. Sikala ang tinakarik na ak iti kastoy. Ngamsaan ka madanagan. Maawatan ka. No talaga adinak kayat. Maklon ko dayta. Agyaman na maawatan na, Patrick. Pudno ka di tidimanon kanyak. Anaggidan kayo anagmerienda kini Patrick. Awan mat siguro ti dakas na, Ron. Nakitay ba lang mat kanyak? Kan kinumusta anak laang. Awan mat madinga inaramid mi Ano mabalin? Diya kayatin nga kuyog kayo. Liklikam ko man ni Patrick. Amok nga dapay laang riknanakan ka. Ang selselos ka kadi? Sikati sinong bata, Ron. Sikati ay ayatak. Iso asaan ka kumamot nga agselos ka ni Patrick? Pasensya ka na. Ngamjak amo na kapay akastoy tiriknak. Agtala ka kumakanyak. Ngamin, si kalaang ti ay ayatak. Awanan sa bali. Congratulations, iha!
Ay na, maragsakan nak tanaggraduar ka matlaangan. Agyaman papa. Agyaman iti ado arigat yung anang paadal kanya. Welcome, iha. Inaramid ko lang ti pagrebangak. Congratulations, Cheryl. Congratulations, Metron. Kaya't ko ayam amukan ka ni papa. Papa, iso ni Ron, tinobyok. Naimbangal daw yo, sir. Kastamat kan ka, iho. Ay na, iha. Apay asan mo nga imbagbaga nga dagaya man kaayan ayat mo. Planok at talaga ayam amu kada kayo. Kalpasan ti graduation, papa. Sige han. Sumurot kan kanyak. Agim imbitar ti barkadak iti birthday na. Di mat kinunakan ka nga adda trabaho. Saan ka mabali ni agabsent? Sa anak nga roden amapan. Awan mat kadwak. Apay ngamin amasapol nga adda kadwam. Sakto lang ti awan partner na numapanak. Isu asana ko na dumaray. No kayat mo, kasaritak lang nga ni Daisy. Ta iso ti kadwam amapan. Kababain mat iti barkadam no saan ka amapan. Kaya't nakatamot ti mapan. Padasak akasarita. Adda ngamin panagtalag ko iti radya agayam ko. Amok amabantayan na ka. Anya? Aramidan nak nga escort ti boyfriend mo? Sigin friend. Adda ngamin trabaho iti dayta nga aldaw. Kat sanak amabalin nga agabsent. O, di mapan nga agmay-maysa. Apay amasapul pa lang akadwa. Saan na nga rod akayat? Saan la ka nun amapan wag may samat laang? Masadutak, friend. Alan friend. Please. Ilibre kan to, promise. No saan ka la agayam? Thank you, friend. Talaga alove nak a friend mo. Lunch break kan, Cheryl. Anya pa lang tiraramidam. Umunakan, Patrick. Sumaruno aktulatan. Ilupas ko lang to aramida. Ay na, umay kakit din. Bisbisinam lang ti bagim. Ituloy mo to dayta intun madamdama. May mayat matlaeng ti adda kasango na amangan. Intun kwan, nalipatam man ang tinangan. Sige man laangan. Dagulit ka matan niya. No apay ngamin asinurot nakpay lang diti pagtrab-trabahwak. Ha? Uy, atap mo lang dayta. Kinunak lang aroden. Ajak ammo, adito iti pagtrab-trabahwam. Di ka nagulbod. Amo nga dapay laang panagayat mo kanya. Awanan na niya. Napukawon ti panagayat ko kan ka. Pagayam lang ti pangibilbilangakan ka. Wan, amo. Di ka lang maangawon. Apay nga ta. Manipod ita ibigan. Saan man laang nga imawag, wano nag-text ni Ron. Kumusta nga ta tinapananda iti gayam ko? Makaturturog ako. Nabanugak. Inton bigat laangan ako musta ak tinapananda iti gayam ko. Ay, maturog akit din. Ron, kumusta tinapanan nyo ka ni Daisy? Okay lang, mate. Day talaang ti maibagam? Okay lang? Agistorya ka mat Awan matirong bang istorya? Oh, apay anatam na ti panakisaritam kanyak. Mabalin ka ding agkita ta? Mabalin ka di asan pa'y lang ita, Cheryl. Kaya't ko tiag may mesa. Ada ka di problema? Awan, basta kaya't ko pa'y lang tiag may mesa. Sige nga, Rod. Awagan nak tulangan, intun kayat nakon akasarita. Marie, apay nga ta? Manipod idi imatindardaron kan Daisy iti birthday party. Saan pa yan nakisinara kanyak ni Ron? Kan oray ni Daisy. Apay nga ta ajak makontak ti cellphone ni Daisy. Kasta ka di? O sige, padasag ka awagan ni Daisy. Barang makontak ko. Sige man nga, Rod. Mabit lang ha.
The number you have dialed is either unattended or out of coverage. Out of coverage, ma. Try your call later. Apay nga ta. Kas lalikliklikan dak Ay na, saan ka nga agpanunot iti madi friend? Ni Ron, tirumbang ama kasaritam. Ang mga nubi sila ang ni Daisy. Apay ka di. Anya ti ko na mapagsaritaan ta. Ron, anda ka di parikot? Anya parikot. Apay akas lalikliklikan dak. Uray ni Daisy. Apay nga ta. Jack matan makontak. Ang mga nubi sila Uray mga isuti umawagan ka. Kumusta ti matindaran nyo a birthday party? Okay lang, met. Nag-enjoy kayo kadimat lang? Owen. Ala, magantakit din. Ang mga lumamiisan dagiti makan. Cheryl, naganda man ang titurong ti imatang mo. Anta ka di problema. Awan mat. Dumdum lawak lang. Kaslada nagbaliw kan ni Ron. Anya ti kayat mo asawan? Saanan akas itisikod? Kaslapay kid din kanayon nakaliklikan. Anya? Kasaritam Ibagam dagiti madmadlaw mo kankwana. Damdamagak mo at no ada problema na. Ngam kanayon na nga iba ka, nga awan. Ang mga nuatap mo lang, dayta. Ang mga nubisi lang, matititrabaho na. Kasta nga ta. Itataad-data yun diti restaurant. Anya ti kunayo nga ibagayo kanya. Cheryl, tsaka mo, no kasano arugyak nga ibaga da ito Saklatan ti mangibaga iti daytoy, Daisy. Anya ka di ti mapaspasamak. Anya ti rumbang amaamuak. Iti day di aldaw nga matindar kami iti birthday party. At da napasama kada kami. At agdadagsan ita ni Daisy. Saan mi ngayon gagara ti amin? Agpada kami anabartek. Iso apakawanan na kami, Cheryl. Ngamnaskan nga itakdar ko ti dayaw ni Daisy. Anya? Apay anaarami jo kanyak ti kastoy. Pasensya kan, Cheryl. Ngamjak nagayatan da ito'y anapasamak. Among matadyak kayat idi timang kadwa ka ni Ron. Ngam pinilit na ka. Isa pa nga asim. Maawatan na kami kumal. Kat saan na kami aguraan. Diyak mo. Diyak mo no anya ti sawak
kada kayo. Sarte ngam ngamina nakitkitaan ti FB dagiti agasawa. Ag-move on kan, friend. Nabayagan na parparigatam ti bagim. Diyak amo, Mari. Nga maging kaita, ay ayat at pailaang ni Ron. No makitak ti kinaragsak da nga agasawa. Ibagbagak iti bagik, arumbang ko maasyak ti adda iti kasasaad ni Daisy. Apay akas to'y tinagbanagan ti relasyon mi ka ni Ron. Apay anagrigat ka makamove on. Malagip ko lakat nga rod ti imbagakan ka idi ni Daisy. Asaan arumbang ti sobra panagayat. Ngam, patsyak asaan namat nga tanga ingagara ti napasamak. Ang mga no nasulisog dalaang, gaputa na bartek da. Day tama ti pampanunotak. Basol ko ti kastoy anapasamak. Gaputa siya tinangpilit idi ka ni Daisy. Saan mo apabasulan ti bagim, friend? Talaga siguro ana ituding nga isuda ti para iti tunggal maysa. Ita, damari kan Patrick ti mangan andingay kanyak, no kasta a makariknaak iti panagliday, Mr. Lonely. Ikarkarigatak ti makalipat, ket sapay la kuma, ta makalipat ak tumatlaeng. Tuy pagayam mo, Cheryl. Agyaman ak pagayam Cheryl, iti dayto apakasaritaam. Awan papanan na, no di makalipat kan tumatlaeng. Ket patsyak adumteng tumatlaeng ti lalaki na ituding aparaken ka. Tatunggal maysa, adda na ituding aparaken kwa na, itinagan ni Ayat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Cheryl at aga syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.